Kethe kamulethire nkerigiro tukubwaku nibwitite na mbere boya na iteyo bitikire nkwacho ni kirenteto cia Meru TV utuko bitawa tiri mbapo na tukiambire nteto cietu banki ya CDN rwangirwa Meru ni bayanite matangi ya 5 ya lita 10,000 kirobisi ya CDF Tigania East. Matangi yara yarigiriwe kwa kire skuru mwanya kire isiombunge ki akaire finance podia na urano rwa merete banki uwete barikete tayari renjire moyo sokia woko kire obisi ya Tigania East. Adam Sumusuri wa The Ranger no ina ripoti. Irenjire ma gucoke woko banki ya CDN na akaunti ya Meru ibarikite komba kuitha na matangi ya roi ya kirigishwa mbunge ya Tigania East. Matangi ya ombecha kuitha kene nkano kiri mabisa wa CDF obichine ya mbunge wa shwa mbunge ya Tigania East mporo wa bori. Araro miri banki ya CDN bakere bawete bawukete talere kenda gutiera maskuru amona kariba shwa mbunge kebe na roiro kunyura kwana na roiro theru. Batu turi CDN Bank rera twa notice re kwina challenge ya roje ndene ya Tigania East itwa camera hin non tubwa initiative yetu ya program ya water and sanitation ira twethirite twikaraga hon in the whole country na batu wetu inaacha monona ku make sure kwina good water kwina roji rwega ndene ya mashukuru ndene ya masibitare nikenda ana bethira bena roji njaga cia kunywa kinya kutheria na arabokara kwa weje ni program ya CDN Bank ya water and sanitation kutigera ito support ananchi na mono aja turi na arua Tigania East ate ne bakuona clean water nonto bwa ku make sure ibo karabwega na bena good health. Kiare mokaririye twa CDF dene gishwa mbunge ya Tigania East no ara kuramrite mbunge mporo wa bori ibombe ita kuitha becho kire banki nkatho kumba kuitha becho kwoko kire akariba ishombe ya Tigania East bakwa bageta na mbere kuithira bakiritana ngo ya monabo nibwega nonto bwa chore beto ba CDN Bank withira bache yanete umebonanitio chore baba pio kwitaniria na wikwe babati wo support nonto bachikurushia to inja chira china thina chendo nyinge muno na twina nkatho pio nonto bakona rwetu kurisima matangi yau ituiko toweretwe muno tokari officials ba CDF Tigania East twina nkatho kabisa nonto wendi bwenu na uchore bwenu kulikithia kona ni umetu endanite na twina yabo ngwe bwega na bodi anto babata Tigania East twina sehemu nyingi chira china thina muno cherwe especially sehemu cia utero wa IT sehemu cia Muthara chin utero na IT sehemu cia Tigania Central utero wa Ndangatha katithine intereshira china yuarine sana na umubone muno kirwe sehemu nyingi temere utumira kinyambo au nyingi ikuoneka nao ikwitha kumi sana na mwira ira china thina rwe muno inyingi twatethia ngotedio bwenu twa matangi twina nkatho no tukuru chathethuka ntere cionthe cinyirikite kirwe matangi akoneka ikwitha kwina mbura rimwe nyingi na nini na kwina mbura nyingi matangi akabata kirwe na narabatethuka bwega kwibwa sana no kwa CDN Bank no tikona ibwa tukaria kariba Tigania East tene Muthara want kona itubati otethero na matangi no area yetu ni arrange an area enjomo sana especially this time of drought tukona batu twatetheka muno turi akariba area abatu na machukuru yetu anabetu bena thina sana kuntu bakwithirwa tutira ku receive enough rain kuna ndeno tukona matangi ya atutheria saindi itukwigwa sana no tuba banki ni ushirikiana na mheshimiwa mporo wa bori ikona eti tukendelea kunywa roi na tukendelea kutetheria na njira cio ndira tumba ki partnership ira twithirite twina cio na Tigania East kinya ku manage their PMC accounts isi tumite twethira twina relationship nyingi na yaku muno na tuketa na mbere twi supportana na twi make sure ana betu na mashukuru jetu cia kuona enough good and clean water. Nkiripoti na Meru TV kumatiani Adam Sumusuri wa The Ranger.
Mkaza se mwanya Adams Muturia wa Thirinja nonto baribotu na njira inkinyanĩru na tutana mbere uri aciari basi umanĩrĩte wikiana bo senior secondary arĩmi na biashara bakimera kemera kuma ntere cia igembe barua bo nĩ baumĩrĩbu nene na napo no ba MCA nonto ba mathina yara yethirĩte arĩ kimera kĩa mĩra hamwe na thirikari wika mawĩra ne nkabo ya kwembelia makatels bara bethirĩte bakiangaikia biashara bo batatethũka mweria kueyo makuma cukuru iliosokwa na aciari beta kaune ya kuendia ana basini ya sekondari cukuru riu arimi na biashara bamira kuma mwiri uyu embe ne baituritie utalelia mathina baingi bokulukire itenere kuitwika ana baingi bakirindi batacoka cukuru na kinya bara bawita senior sekondari bamwe ni batwikilite micie nonto bakwara na kunuka kwa thina cia kemera nacio itura kwiru yuroyo naro akithina ithire bakere notibu bwana kuoneka skuru ira ruo mwankandari kene nkuthwania enembe ana batombo soka mwankabai skuru e bati kuthwana na umana ana witogeta na 20 kuno tubwa service thinere na meru rutero rwembe atwe bila tuthoma ithiabio kana uchumi bwetu bila tona na byombecha ethaira imira kire arimi batongeretwe ni engineer Enerinto Himaria Kiloroso kuma nteresi ya thiruje ne bariua mawira neyo ndebekirwa kinyimuka the babonthi William Samuel Ruto ya kuthiria kateo cire itura ciaramirite thoko emirande kurune bai mwanke Somalia yato kinyanira na kinyatongeri baraba tumire Nairobi obamba iriba olero ibo President yetu mukathe William Samuel Ruto ai kuya ku irembere are letendi atera pisora aturwe ne wa Kenya rato mudure to wa Kenya na ira atuira ake ka Biblia mbi mantu ya mira yonde na kateli barabara ya na mira bonde akarikani nabo no turuchuro age drena ro te diraro weche chukuma kana mboka na bua mtora ne ambunge na kindrike bamurombere batiro mantu ya mira araua na umabwebu ngware tegiria mantu ya mwana wetu kidhure kindrike tiro mantu ya mira lakini kwirwa mantu ya miaka mwanka thayo tio tona kateliba no kaba kuendelea kuramira mwanka thai okathilungembe kwinana nkurukia ngirie 10 bara batajo batuari inda kwenda kuwa o batu twatare ambunge ba na batu tukioyosia mira ne ingi na ndasiria ndu muntu weto muturia mwana uso kireria ai mbunge wembe ombe na ngira kuruba eta ko president ba mwanda mira na mira yetikidwa juice yake MPS beto no dwari kanaringo batu ngaira kura mira ko London mwekuru weto kayunu atumurigirete kura na tiulu kile Kenya ndo na mbunge na abude seria kwa tukamira ne Castro tukwambira kupamwa ringi ni antu ba Mombasa nara bambre kwa mera batikwenda no kwa tukamumbunge watu tuete kura maore moka no eta kotinya yuke koti Honda eko na mira kintu kibatu kwendo antu onde ne Kenya enduru ari ambunge babonde tutari teruari kinyomwe utio kolia denera ekuria muyembe ni tumikeba utumanto mwa kire atongeria thuro na kura kuma mirui na muno munini omukathe Professor Kithure Kindiki bebora ziba menyemire kare othethuke iteneri bariti ni otiringi korothethuka atweruare ke Mount Kenya isi na thirikari wena CS roko nara ambunge beto na MCA bonda to mono tukuna muthanya na kwinange iron drone nara to na mwana eto deputy president nende loi tukare otethu thaire mira kare otethu thaire to na thirikari inkwenda kuri viongozi betu ile korotethu kakwenda kwira tongeria ba o bonka muntu twaringire kura untu batu twira arimi na turi abiacara bambira tutumba wite tukwenda bera o bai mweri wele batu tu aza community katuitotura tukiwa ibari sign tutare bange batu ambire onto tetera kuthira kana todo ari seria sign cia riko
Kinya thole te inspector tore mwe ende nduto wetera muthiro ya kona 2027. Ngiripotera Meru TV kumembe Beta Wakome Omutia wa Mutia na tweta na mbere na we principal wa Nkabone Tekniko Penina Ngina na ulitie bara bathirite form 4 otonya kiri skuru cia Bundi na utiani kenda baka iwatira kosi mwanya aragwite mutaratara ya skuru ini yotira aritwa bari na mauritani jara bakubatora na kinyani bakumba kusiandika bobongo mwandiki wetu wanteto mutugio kiambi na kulikithia Ndira nayo thirikari yanjirite gwikira nene kithomo kia modularization kiri cukuru cia TVET janthigurune mutaratara joko inyiria nene kithomo kia utea Penina Ngina Musila uria ni mwarimu munene wa cukuru ya Nkabone Tekniko akiuga mutaratara juyo ni joko murito utea na umenyo bobwingi na kuthondeka twanyota ngugi kuumana na wagibu wa ngugi na ugaruku bwa teknolojia nthigurune. Modularization is the best thing for students. It is the best mode of training to our modern trainees. Why? Because it is skill-based. It's all practical. We have shifted from being in a classroom to training from a workshop where the students from morning to evening, they are gaining the skills practically. So within 3 months, you are set for the first summative exam. So, and the skill that we shall impact to you are even enough to go and start a workshop on the same. Penina kinyiriane no batubwari to bararikiria form 4 gwitonyithana na cukuru cia Bundi na utea ni kenda bakagwata umenyo mbere ya gwita university. Encourage those leavers who cleared school to join TVET institutions earliest possible, because the more you are idle at home, the more you will get maybe lured into some of risky behaviors like taking drugs and all that. So parents, bring your students to TVET institution. TVET is the answer to our day's economy, because we are offering skill-based training. So join to the nearest TVET, and I want to encourage those that are near Nkabone to join us, and you will get skilled. Penina kwaragia nyume ya gutariria umbani bwawe na ochamba na kugotoka nyene gatu na kirie kurubathithite bwega janthigurune. My track record starts at Mitungu, now National Polytechnic, where after joining that institution, in a term's time, I was appointed to be a registrar, and the first reporting of the population was 130 trainees. And within a year, we were at 1,300. Then I went to Mbeere North TVC to start this college, where I started by even labeling the gate and the building so that people can know this institution is called Mbeere North. I gave myself targets to achieve. One of the targets that I meant that time is to ensure that the college is registered with TVETA, and the courses that we were to offer will also be licensed by the same body. After 2 years at Mbeere, I moved to Nkabone, and I want to appreciate my bosses who saw it good that I come and be a principal at Nkabone TTI. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi. Natuta na mbere na nteto cietu murimo yo nyimba ni yutiete njaimwe kwa kome ruiri rwarera unikangi nkoro boni nyuma ya Purity Kinya utautoro bwawe mututi Purity na tiete ana bawita skuru na barina ukebubu ingiara nende balazimikite
kurekana na skuru nontu bwagi bwa mbesa ithe wanapo nawe ari na thina ya kimathionio na atiumba kumenyera anaba haranendi bakuromba utethio kiri antu bawendi buboya. Mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni nawe kira kirore. Orira kinyamara kia murimo yo kansa kitete na mbere kurumira kaunti ya Meru riu muciĩ umwe kuma kwa Komero ire rwarerane yutina twana kathomba turentiwa na bone nyuma ya ikuũ kĩinana rietwa Purity Kinyana oratori bakua niwe oraritwĩke muciĩ yu bakiwa riu kuria kana kuthoma ko twana tu ni kuremete buru muciari mamojo kinyajirwe murimo yo kansa atwire athangikite njabo ikwendia bira bionthe barare abio bukeja utegera gwetu na aruire rwarera ibiomire gwikyo turaketha kinya kira tumba kuga tugeta kwerencha ke mwarimu kenda twitikiria ya mwana omwe of form 3 na tere kuma last year wengwa nuoromba matiwa bujana bawe gwita icwaga ibaruga wara kona wara geita kabaretera bya kuria ona gachwiria na mwankombwa mwankana ndi batwie kuku utiirio utimbi kinyara tura kiromba nture ne bya kuria etakarumu akaretera na bawe mwanka akinye gitara kuigwa watiumba kuona ndawa na bwawe arakwire nonto bakwaga kinyambi utegintu nakyo nkuluki ni bakuria ntu bawendi weo amona thirikari na keo kenene otiela ni botonyera na kuona na bane bocoka cukuru uamona otielo turo bone bowita na mbere nkwaragia mantu jegie ana ba civiliano ibo kuona ngina gwita na nora gitugi kianja yiji ana baba iba kwenda kuthoma na iba kwenda na mathombo jao kwa na ndi ura nkugaga nkurombaga atiri antu ba wendo bubwega o aria bari no rio kaigwa report yiji kethera wombo tutethia ana baba bakenderera na mathomo jao bubwega buringithwa gwikugwithwa gwakwa atukuromba MCA na MP uria okaigwa kwambiria nandi one ana bau bagwita nuntu mame na ana baba inge na nandi ara batigi batwe kinya twe jamwirega na family katukwenda kuona uria tukaga ana ba nturene endi babega no bategenjeje bona ana ba ni ana baba inge ni ana ba inyekaniriitwe nuntu batikuona bya kuria ona inyethe orori kwi muntu uticiumbira ona inyanje yongwa taka kwi muri kubombo bajukiria bomba kumbo batethia nande no bamutethie bakenda nabo bakomba gukara bwega nakyo kiriro kingi ni kiri thirikari kuona ati ngarama cia murimo yu kaitakara muntu esibitari ni kwinama bakiwa baingi bateja uturo nontu batiumba kurea mbeca murimo juju na goro muno na thaingi rira muntu agwatwa murimo juju kuretweka agutumira mbeca cionthe kwa njai u yatigwa ithini kabisa lakini nontu ndawa ici na goro muno thirikari ringi atirisi funguza ngarama yeje ndawa ikethirwa cie shipa na atirisi kwatwika muntu wonde na kugitata muntu wonde na kuona unduma na twakara bwega nyomwe ka sha ne gerwe itegero thirikari itegero bwega yonwe kinyanto ba kansa na mbicha ire ikwirirwa ni at least ni kwithira twitethagwa bonge ndagwachia kuthiria oruru ichiete thina na ikwithira chie na mbeca nyingi tuketha batu twi community tutiumba iba tutethie family yetu chomba chethia chena kamurandi ka utethwa no ntokia kwa ile anja ye Cyprian ana baile bakwenda utethio kwa hivyo thirikari nkuromba bwethia bwina kamurandi ka utethia antu betu ba mashinani kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wa Laiboni. Na tuta na mbere njaya Daniel Majira Gitari kuma Nkomaro wadi ya Marimanti isio mbunge kia Tharaka ni bakuromba antu bawendi bubu ya kubatethia kurita mwiri yo mwari wo sibitari ya Kenyatta nikenda akathikwa. Daniel awete mwari wawe urani na wana bathatu atero turo bwawe nyuma ya waswani murimo yo nyimba kwa kaita ka miaka ina ana bawe nende batiuta skuru nanto bwagi bwa mbesa. Daniel aruwa nende ni bende tinto bebionde na nende ni bati nairando riangiri mana muanja dagarawe iguna no inasio ikabuga ntetheria na kwenda kwenu turute mwari Nairobi
tuone kana tukamureta no marimandi tumunogokeriogo kio kirero na keba kewererete musi kwa Daniel Majera gitari nturania nkomaro wandia marimanti majira komonkoma gitiwa na nabaire kethingatano gintu gitumite ati wari marambi atari no gintu wa mbere ari muthaka no joga muthiari mwari na monkera wa gitigarwa na ruthatu no joe mwere wake ukiremera cibitari ya Kenyatta no ntubakwaga mbeca cia gucukura niu ndendirie kinya rupuri runde ndacoka ndendia menda muthako uyu wa mbere andirire 800 na ntatigerie mbingi na ndacokire muci nkara muci gwaku ntu ndiagurwa na ruma no yera ntigere wana ruthatu na mwana ogu untie na chiringi cia kuire cukuru bai ni ogo igo gatutetheria nuntu kinya endi ogu mwanka wojo ti mana mwanko ti kuthira kwanja kuri gungende kere rinyani kairi endi gatara ndene endi to muno to bunde na buba intie na gintu agunde na rwana ruru kwenda cukuru na mwana ogu gutie gintu ndena kia kuire cukuru brother oju ajirwe thina ya itema ati yatutumira mbeca mbingi muno babendia minda ya thira uyungi nwa gwatu thina ya cancer noe acoka ajwe muno mwajirwe umunene muno tomwangira macibitari maingi muno marimanti materi chuka Meru mwankana agwa athira ututigira aga family wamo na tori na shore bakigeria kwotha mbeca iri kwirikana 700 gukura mwiri ujo ende borare mabururu na itwathire gucugia kumuruta nogo mbiru yarema no turi antu bamuchie itwetibe ciringi 700 na ciringi 700 imara tutageria kinya muntu kumona nuntu aciarirwaga nogu na itucugitie kwithirwa kana tuona nwa robo ya mbeca inu na iboremete bakomana kamiti to turari na tu ona tutio kinya kuota ti gukinya murire gwetu thaino ara tutigitwe tiena murire nwa kuri twina kinyamara kinene muno nontu mwara yoyo tutiga atutigire twana tiunga tutiena magwecho mo tuthomithia ende tio tu bathirireche mbetwana ya family no kira nto bagwendi bwa wamo na tongore ko bumire ko batethare gukora mwere cibitari ya Kenyatta bocho no ke musi kwa onko maro marimanti cibitari nu Kenyatta University ikwa tutigire are ito chogetie bwa tomba kurutha watuika tutiotana wana itebia tukaragira kinya bi twendetie wana bi kamete ukarira ito kuromba endi toromere to thirikari tutethie ni tutwabwereka tutethie ni turuta mwana uyu tumunogokie nkoro cietu cioroi bai thirikari tutethie ni bai wewe butegwa antu bakiromba itio tukuromba kwa gwende itukuromba utethie kuri antu baendi wega bomba gututethia nikengo tomba kuruta mwirura na ara Nairobi tomba kuya gucinogokia na mujie ruterera tharaka kuromba antu bagwendi bubwega barabomba kwenda gututetheria kinya arambira twinio tariki 7 mweri gwa 2 kienini gia kibaki aranya ngumi marimanti ituko bathokia bonthe urakegwa nkoro yake kuringithua aya tutethia na gintu kirena ndene ya tharaka na kamigongo erengi yumba kuigwa ikigagua sauti enu bakaya batutetheria namba iratumba kwaraniria nio ukienda gututetheria 07 28 36 35 72 kuma nkomaro wandia marimanti gechigo munga katharaka nkiripotara Meru TV ritokambita ndagara waiguna na riboti ya dagara waiguna ni atukira katanta kiri nteto cietu utuku bodwari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV utuku ngakondera utuku bothongi buyuri ni thari mubya murungu mwinenya bitawatiri babu